Tala Fou se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia ale Radio Samoa. O lo ngalu nei le whala paputonga le soifua malaloina le langi le WHO e toi suia le ingo le wha mai o le monkeypox o na onisi o popolenga ini manatu whaelunga lanu e wha tatau le vairusi waria i vaenga ese o le langi. Pai mai le 9 News o le whamtaranga ma le WHO le vaesa nei, o ta uai e le whaatonua wa o Tedros Adhanom, o lo ngalu nei le whaarapa putonga mana paanga i le larolangi i se ingoa fau mo le wha mai. Ma le a whaido mai se ingoa fau i se vave mawhai pe a wha mautuina. I se taimere i mamau atu na tuina mai e se whamtaranga ma le Foreign Press Association a Afrika, mo una ia i au whaasara lau le larolangi, ia tau fia le whaongai na o ata o tangata Afrika e wha mati la tirai le pepesi o le wha mai e Europa. O se tasi o li tau taua le taalonga la kapia Ausetalia David Pocock, le ua manu malo nei le nofua o le wha itua le ACT, mai o se sui tu to tasi. O le urua i whai pule tu to tasi le watu le mai lea whae tu, mai tere nisi o fuafuanga lo ia fuafua whaatino, i lona tu le mai le tofi o lo nei tu malo, e au fiai ma le Uluru Statement from the Heart. O lo riputia le SBS e whamataranga le pare mia o Ausetalia Anthony Albanese, e whaapea o ia o lo o mautu pea lo na taufi, e whaawau na whaasoro le fuafuanga mo se tasi o mata upu sao lato whaailo, au le i whaia le palota e a ngai lea i First Nations, po i lato na mo i no fo ia Ausetalia, ia atoai maso lato fo i leo i le pale mene o le tunu. Pai mai Pocock, e matua i ona langolangoina le fuafuanga le nei, pe ona tāua, ia ma o se tū le lei le mai tau atu le māloa iei nei, o wha tāua lea fuafuanga, sa lea mana ia mai le 5 tausanga taruai. Wa whaia le whaai unga le Fair Work Commission, po le komisio ngā ruenga tala whea ngai Ausetalia nei, e wha tatau le tutongi au pito mawalalo tangata whai ngā ruenga i Ausetalia ina ia si tia. Whai tau miliona tangata whai ngā ruenga i Ausetalia o le a maua le si tanga lea i tutongi e 5.2%, ua whaai loa mai lea so wa si tia ai mai le tutongi sa iai taruai. No winga la, o le tutongi mawalalo le tangata le ai mo le i tū la, 2.3 sene pe ona whaai loa. Wa mai le komisio nei suinga e ono a mata wha mamalu i le rua i piriota tutongi o le masina o Iulai. E ui le fia o le toatele i sia wha manianga wa whailo mai, pe tai whai mai le toatele, o le tūlanga whainga tāma le taunga tā o le tau o le soifuanga i le teminei, o le amatua i whainga tā i fo i ona i loa se senga o ia tutongi fou. Wa yeili poti le so wa ta wai le ono suia o vavao matu la fono e whaatatau le whaia o tari fofonga po o mask i no fuanga e pe o malaiva alele, ma ua ta ua e ono le to e mana o mio na whaatino le tūlanga i nina yaso rumana iai. Whai mai le whainga malo le whetarale o le komiti wa ta ua le Australian Health Protection Principal Committee o lato fautua ina, le tau fia o le wha malo si o le whaia o tari fofonga i malaiva alele, i le atunu watoa a matatu le aso for radio le vasa nei se furufitu i uni. Pei tai la o le amana o mia peo na whaia tali fofonga e pasese i lungo va lele, ma le aiei seisi whaaringa e tu ina mai e tu sai o le atulanga. Wa whaia le whautuanga le komiti le mai o le iloiloina o le tūlanga wa iei nei puipuinga o le koviti le atunu, ma ilo ai o le tele lava o no fuanga wa leo tue mana o miai o na wha maalusia le whaia o tali fofonga. Ma le tala muli wa fola i le so le pula le lakapiliki le NRL, Andrew Abdo, le whaalau teleina o le tamisanga le tupau tamai tai. O le Sharks, Raiders, Cowboys, ma le Tigers, o le aawhia umai nei le tamisanga o le tausanga fōrua a whelua sfutolu. O le tamisanga le tupau tamai tai na amata le rua se furubalu i le na o le wha au. Le Broncos, Roosters, Warriors, ma le Dragons. Pei tai lau leo whailo mai le whaalau teleina o le tamisanga le so. O isi kalapu na whaapopuane le tausanga na tenei au fiai le Eels, Knights ma le Titans, a le Roosters na manumalo le tamisanga le tausanga taruai ina ua whaia inai le Dragons. Whaaleo la le fia o le whaia ango stasu kalapu le Tigers, Justin Pascoe, i le whai unga ua whaia le pulenga, whamaiaia o se awa noa mo le ati na ina o tamaita i le taalonga, ma ua maitau ina foi le whaatupula ia peo le au whai o tamaita i wa awa yatu i la lato kalapu. O tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia, Molenea Salulu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.